Naslednji iz Dolenje vasi Peter Prevc v prvi seriji 11,5 metrov. Gremo, Peter. Peter poleti prav v dno skakalnice. Mislim, da je prišel zelo, zelo visoko. To bo odličen polet Prevca. Peter Prevc, reprezentant Słowenii, Matjasz Żupan na Państwa ekranach. Peter Prevc, 20 po pierwszej serii. Jest już w powietrzu reprezentant, pięknie daleko. No i popatrzmy, bowiem dla Słoweńców jest to bardzo ważny skok. Pięknie, stylowo, ależ wychylony jest Peter Prevc! Gdzież on wylądował? Ki je zamahnil in proti odru za zmagovalce, vsaj upamo tako, pošilja ponovno Petra Prevca. Peter! Kot Anders Jakobsen, gledamo proti semaforju, številka 1! Srebrna je najmanj naša! Najmanj Jelko, najmanj poglejte navdušenje slovenskih navijačev! 3 druga in 2 tretji mesti. 1785 točke že osvojil. Tu pa Peter Prevc. Mislim, da je zaenkrat vse v redu, kako daleč ga bo odneslo po skakalnici. Še, bravo! Odličen dosežek Petra Prevca. Odlično, Peter Prevc. Ocene 18,5, 19 prihajajo. 198 metrov prednosti, dosegel prvo zmago za svetovni pokal. Ne vem, če je dovolj. Simon Aman. Skok je bil šibek Simona Amana in na koncu je četrti. Peter Prevc je torej zmagal. Prva zmaga Petra Prevca v svetovnem pokalu. Kapa dol, res. Do Planice. Ja, tako mirno, tako hladnokrvno deluje, da lahko potem, ko bo končal skakalno kariero, prav gotovo nadaljuje s kariero igralca pokra. Daleč tudi Peter Prevc, poglejte, v dno skakalnice. Skočil je prek prve rdeče črte, mislim, da tam nekje pri drugi rdeči črti, vsekakor pa je skočil Jelko kam? V rumeno. In če ga bo v počasnem posnetku dvojna zmaga Slovencev, to je seveda še nekaj dodatnega. Peter Prevc v boju za olimpijsko medaljo. Kmalu tudi v zraku. Upajmo, da bo uspelo. Kam ga nese Petra? Peter Prevc! To je bil dober medalja! Peter Prevc ima olimpijsko medaljo! V trenerskem stolpu Peter Prevc potrditev je med najboljšo trojko na današnji tekmi. Peter Prevc, Rožana Bardala, tesno bo. Peter je imel pa slabše ocene Jelko Slaja. Nalogo je opravil tako, kot je treba. Bardal je na drugem mestu, vesel je, kajti osvojil je medaljo. Ampak Peter Prevc je še vedno v vodstvu. 100 metrov potrebuje za zmago na tej tekmi Kamil Stoh in to je tudi storil. Kamil Stoh je olimpijski prvak, s tem presrečni smo v Slovenskem, kajti Peter Prevc je osvojil srebrno medaljo na olimpijskih igrah. Stoh s skokom 103,5 metri v finalni seriji danes enostavno predvrno olimpijsko medaljo. Peter Prevc, srebrna medalja. شاهد بيتر في القفزة والتحرك. لاحظ هنا بيتر السرعة 93.2 والانطلاقة. يا سلام يا بيتر. لاحظ حتى انه مو براضي ينزل الا يبغى يوصل الخط الاحمر هنا من سلوفينيا عفوا. Raz był drugi, później znowu 2 zwycięstwa. Peter Prevc, który walczy z Bardalem o miejsce wyższe na podium. Drugie czy trzecie? Jaka będzie odległość? Na pewno zmobilizowała go odległość Niemca i teraz on również. Są fantastyczne warunki. Będzie miał odjęte 5,8 i nowy rekord 142 metry. Ależ Prevc zrobił niespodziankę. Zrobił odpowiedź niesamowitą. To lądowanie ustał Tu je Peter Prevc, razmere odlične.
8,5 točke odbitka, sedaj ima priložnost, da poleti proti svetovnemu rekordu. Peter Prevc misli, da je izvrstno prišel prek krtišča skakalnice, kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda. Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa. 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. 250 metrov in zmaga v Vikersundu. To pa je dosežek, ki se ga velja zapomniti za vse življenje. Ima vse možnosti Peter Prevc, ali bo tvegal skok v popolno dno letalnice. Daleč, visoko je prišel na letalnico, še leti. Odlično. To je zmaga Petra Prevca. 5x20 ocena. Bravo, bravo, Peter Prevc. Torej, 5x20 je dobil. Boljših ocen se ne da dobiti. Ja, lepšega dni v Planici si res ne moramo predstavljati. Pozostał już tylko Peter Prevc, lider po pierwszej serii, 131,5 metra. Oj, popatrzmy, bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. 137 metrów, tyle musiałby skoczyć Peter Prevc, ależ on wysoko szybuje! Gdzie wyląduje Peter Prevc? Ale się wydaje, no 2 razy poprawił rekord skoczni, teraz poprawił swój własny, no ale wcześniej dalej skoczył Johan Andre Forfang. Daleč nese Petra Prevca in to je nova zmaga. Zmaga Petra Prevca pred Domnom Prevca. Kot v sanjah, kot v pravljici, 134 metrov, kaj več se seveda, ja, trojna zmaga je še več, morda pa jutri. Velika prednost na koncu Petra Prevca. Nad Kennethem Gagnesem, no ale jest w wielkiej formie. Wydaje się, że stać go na skok ponad 130-metrowy. Będzie ponad 130-metrowy, około 140-metrowa. Może nowy rekord skoczni. Za chwilę się przekonamy. Tak jest! 142 metry. Wygrywa po raz drugi na Gross Titlis w Engelbergu. Umacnia się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Petra v Villingenu za morda njegovo prvo zmago na tejle skakalnici. V zraku je Peter, visoko, to je dobro, ja, Peter je zmagovalec tudi današnje tekme. Peter je zmagovalec tudi današnje tekme. Ima 145,5. Pravljica Petra Prevca v letošnji sezoni se nadaljuje. Ajde, Peter, sedaj pa pride do njegovega trenutka. Bravo! Mislim, da je to nov rekord skakalnice. Bravo, Peter, v teh razmerah, bravo! Nov rekord 244 metrov. Prvo mesto za 10,90 vodi Peter Prevc pred Štefanom Kraftom. Tu je Peter Prevc, 131,5 metrov v prvi seriji. Ali bomo doživeli novo trojno zmago na Okurajami? Mislim, da je odlično prišel Peter Prevc z doleta in to je nova zmaga Petra Prevca. Razlika bo na koncu do brata ogromna, to da sedaj to niti ni pomembno. Za
16 točk in 2 desetinki. Prvi Peter Prevc, drugi Domen Prevc, третий Роберт Кранец, седьмый Анжела Нишек. Дувающий порыв и рухнул на множество мест. Ну и вот сейчас попутный ветер ослабел, и непререкаемый лидер общего зачета Кубка мира в воздухе. Смотрите на выточенность его атаки, и он сохраняет лидерство, несмотря на то, что эта оборона была очень непростой. Он не дает возможность одержать первую победу Штефану Крафту. Повторение рекорда трамплина. Der hat da so gute Sprünge gezeigt. Ja, bis jetzt tadellos, unantastbar in Almaty. Und auch der schaut wieder super aus. Überlegen. Also wenn er nicht so früh jubeln würde, würde ich ihm jetzt einen 20er geben, sonst nur 19. Supersprung, schönes Ergebnis. Am schönsten für ihn, aber schon am zweitschönsten für Michael Eiböck. Peter Prevc gewinnt in Almaty die Weltcup. Wo wird weggefahren? 12. Freund war Luke 14, ja, 12. Prevc Luke 12. Die Jury hat entschieden, nicht der Trainer. Er muss nicht die 133 Meter für die Punkte springen, aber die macht er mal sowieso, wie der drauf ist. Ah ja, schau dir das an, was Peter Prevc hier macht. Und das ist der Jubel eines Weltcupsiegers, geschafft mit 139 Metern im zweiten Durchgang. Nach 139,5 Metern im ersten Durchgang wird der Slowene diesen Bewerb gewinnen und ist damit Weltcupsieger der Saison 2015-2016. Gratulation Coach Goran Janusz. Er hat sich's verdient. Und er egalisiert damit die Siegesserie von Gregor Schlierenzauer aus dem Jahr 2008. 13 Saisonsiege, das hat vor Peter Prevc bis jetzt nur Gregor Schlierenzauer geschafft. Zu bleiben, dass es jetzt wieder weit geht, die ist relativ hoch und ich glaube, konkreter müssen wir da gar nicht rechnen. Ja, wenn er vom Tisch erwischt, geht er zu den 240. Oder? Ja, der Aufwind ist auf jeden Fall gewaltig. Also die Bühne wäre bereitet, auch für Peter Prevc. Wieder mal gut, ja. Naja. Der geht weit, der geht sehr weit. Aber siehst du, 2 Locken, aber das ist wirklich der Anfahrt komplett am Limit. Sprung muss gut sein natürlich, weil wenn du jetzt den Sprung verhaust, kommst du auch nicht runter. Aber die fliegen einfach, da kannst du machen, was du willst. Ist natürlich jetzt kürzer als bei Juri Tepes, 232,5 Meter, aber wir haben 13,5 Windpunkte, die abgezogen werden. Wir haben 17,2 Gatepunkte, die für die Anlaufverkürzung dazukommen und wir haben super Noten von 3x19,5 und 2x19,0 und damit wird er in Führung gehen. Zur Freude seines Teamkollegen. Naja, es geht um die Punkte, es geht um die Möglichkeit hier zu gewinnen und wenn er heute gewinnt, dann fällt der Schlierenzauer Rekord, den er im Moment ex aequo mit Peter Prevc hält. Und viel sind nicht mehr oben. 7 točk prednosti je imel pred Krajncem, to je 6 metrov. Prepričan pa sem, da lahko v teh razmerah poleti krepko prek 240 metrov. Peter Prevc odlično!
verdenscupseiere på Peter Preutz. Severin Freund som er ute med skade har 22 på 10. plass på adelskalenderen. Da går det med Peter Preutz her da. Han må ned mot Kraft her, og han klarer det, i hvert fall ganske nært, men dette blir spennende. Vis-à-vis østerrikeren. Hadde jo 143 i første omgang, Peter Preutz. Det er et fint hopp, og lengden her 134. Ja, det er god hopping av Peter Preutz. Sitt kompakt i sitt stillinga, ser rent ut over sida sine. Litt mer sånn gode gamle Peter Preutz det her. Og han lander jo i nærheten av den grønne streken, men den indikerer jo 3 ganger 18 i stil. Når han hopper så langt og så pent, så får den som regel litt bedre stil i hvert fall. Så det her kan bli ordentlig spennende. Ja, den grønne streken tar utgangspunkt i 3 ganger 18 da. 257,5 er poengsummen til Kraft, og søyla den går forbi. The leader